adlaw gana-gana kana ininiri na to hikatapok in parkala sabab inyan katantan di walay wayron nakatampan hatuhan Rabbul Alamin haipon niya singkignot kahibal singkita mano siya inyan di nato yan hikatapok din hatuhan nato Rabbul Alamin misanin kubot simbigi jantong nato kaya ingatan da sin Allah Ta'ala in maksud sin miumuhot na to, halawon simbigi jantong na to, inyan matampal, karena intuhan na to Rabbul Alamin, siya im magpipinda-pinda sing kahalan sin bigi jantong sin mano siya. Bihan. Nah, sabab yan to, subay hadya kita niyo madyaga ha, ginhawabaran na to. Damikian hikarualong sin Allah Ta'ala, wahadda hududan pala ta'taduha. Naginangin Allah Ta'ala jangkaan sinhinang na to, aun katubtuban singkatan hinang. Na ada pun inhinang, aun katubtuban niya, labi luba na haparkala pag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, talusun na to doon haamuin biyasim pagtalus sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sartain hiral na to doon kita makadhakakahinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabab in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siya in pagtawagon Mizanul Akbar sing kita ipon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya in timbangan sa lagu-lagu amuin laung ta agaran na to akatan uno-uno dahil namayan ha akhlak niya pangadatan sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maun pa amuin ini dahanan niya at tawasiran niya ang biya diyan siya maghimiral hatungod sin parkala pagtunay sindaakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala na iran na sin mga kaibanan pa uno-uno pakaradyaan doon haamuin miya makadhawak to iban sin jaman doon hayan, doon sa jatupot haamin piyang daakan yaon, manjari na to hinangon, di na to manjari yaon ganapan, doon na hadya haamin parsukuan niya pakaniya. Karena in bulan, biya na simbulan bihaon, yari di matungkato taniyo, in bulan Ramadan, di na to manjara hinangon, at tawa hito na harukaing bulan. Subay hadya siya bulan Ramadan in mga ibadat amuin hihinangon na to halawman niya. Bihad to raisab in paghinang na to bangkitan yung magsambahayang ha amuin maabot lang tain waktu Jumaat damikyan da isab hinangon na to yaon wiya waktu kato taniyo haunon na to hinangon ibiya din kagi paghinang inyan katantan, subay na to yadto, mapadyato haginhawabaran na to. Na, damikyan in, amuin sambahayang 5 waktu pagyanon. Singkita. 5 waktu, amunain, laungta, zuhur, asar, maghrib, isya, ibansin, ini fajar, atawa sambahayang subulong singkita. Inyad to katantan, na subay na to yan to tilusahon, di na to manjari hibiin, karena bang na to hibiin, naliupas na to in karayawan na to, nagtatakad ka to dito haadlaw, gana-gana. Amad to mga katawtay manguran, hakama Islam. Manjari, ini hikato niya, biyay ta doon, waharrama, asya'a pala tantahikuha. Biya kita simbiyaitaan in hiyaram, tiyo-tiyo na siya, karena maitong ha gulamay 5 in hiyaram sin Allah Ta'ala, doon halaw man sin, ini kita hangan in kita Muslim. Amin subay na to yadto ayaran in biyaita yadto, karena amo at hindi kabayan sin Allah Ta'ala, pajatuhon na to ha, ginhawaran na to atawa, himinang kita niyo sin haram. Bihad to.
In kahinapusan niya hikaupat long niya wasa kataan asya gayra lisyanin pala tabhasu anha. Aun doon hayan perkala hinang wala na kita reaksin Allah Ta'ala roon wala day sab kita liyang biha sin mga yaon katantan na imana niya maksud niya pag kita wala na react wala na kita liyang in perkala yon wayron kapos pa iddahan hinangon na to long tabis tahun pag-agama in mga yaon katantan kaya na bang in Allah Ta'ala way nagdaak na wayroon mahasil na to pahala ang sulag uno-uno. Bangin Allah Ta'ala way naglang naridesab kita niyo makabaak dosa doonhan bang na to di mahinang. Mga hinangon doon. Minsan daan naghinang na intaw katan halaw man sing gumini at kala inyaon wala piyang daakan sin Allah Ta'ala damikyan wala day sa piyang langan na ayaw na kita niyo maglupasin wakto na to maun. Kaya na yato na kireta na to nakabtangan sin pagkain agama Islam jukup na sampurna na siya in sara siya sin Allah Ta'ala piyang daakan jukup na in sara sin Allah Ta'ala piyang langan damikyan jukup na nari na kita lang ta manglamod-lamod doon na parkala yaon karna inyaon aon waktu makabak kita do sarakula amuin maglupas kita sin waktu taroon ha maghinang sin wala piyang daakan iwan sin laong ta wala day sa piyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labi-labi na bang mo ayad to ang guhon pabaran mo ba't inyaon in Allah Ta'ala mag dihil pahala kay mo sin hinang yaon sin wayroon ha ini lukisan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa wala biyayta ding ha Quran mahamulya iban sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in mga parkala ini bukod in katantan na kapag ini maingat lang ta bat sa masibo sila tutog doon amin himihinang simpyang daakan sinallahu ta'ala iwan damikyan timatangkis na yung hapiang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab in mga yan katantan biyabay ta kato supaya maingat kita humali lang ta sim mga sila ulama nakauna rin kato taniyo nakahati sinakama sinallahu subhanahu wa ta'ala biyahagi nila in mga ulama patong kabahagi. Lang al-ulama salasatun. Rajulun asha bi'ilmihi wa asha bihin nasu ma'a. In kaisa niya panagnaan tumpukan deng hatu. Tumpukan si mga ulama. Amin ambok usog lang niya nangabuhianan siya iwan sin ilmu niya. Panghati niya. Hati niya yaon kaniyan ilmu, pag-agama, sarta yaon isab siya na ang nangabuhianan sin kabuhianan dunya na sarta lang niya in manusia doon hayan nagkabuhianan da isab sarta niya biya sin kakahinang niya. Hati niya aon sin misingod kaniya. Inhikaruwa tumpukan wa rajulun asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ahadun ghaira. Ikaruwa tumpukan bialang na sinabukusog nang habuyanan halaw man sing gumini sarta sin ilmu panghati ha pag-agama sumagawa wayroon simingod kaniya sin hinang niya way nangabuyanan ni manusia dugaing deng kanya bot malengkan inyaon katantan isa-isa niyara. Ini kato
rajulun asan nasu bi'ilmihi wa ahlaka nafsahu. Aw ni sablong ni hamuok alim ataw ulama na nangahuyanan siya. Nangahuyanan ini manusia sin ilmu niya. Hati niya manusia nakarungog kaniya amad tin nagtuyo miyagad hapyang hindo niya sa sumagawa baran niya wala miyagad doon haamin piyang hindo niya. Nabihan intumpukan si mga ulama biyahagi si mga sila nakaunaraing kato tanyo. Ang painini natin matarang kato tanyo ini tabiya dakuman gatos tabiya longsin magbibisara inyan jemajato halauman na to. Na sabi ito, in kita bangaon dapat doon kita hamin panagnaan yan to. Manghindo kita simpag agama sa tay manusia amuin kaya hinduan ta lang ta sa masibo iban kita naghinang hinang tawiya day sab sinihinang nila tawain hinang nila miya makadaamin hihinang takana hinang tayaon bukon kita ini pikilan doon haon bukon deng haak taliban pikilan ta indiara tayaon sa inyaon katandeng ha Allahu Ta'ala piya sampai sindaak niya pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon na yan. Aon doon hikaruan niya ambok deng ha mga tumpukan sin ulama hikarualong niya amoy in siya yaon nagkabuhianan halauman sin in siya nagdarasin ilmu hati niya yaon kanin pangabuhianan dunya iwan si pangabuhianan adlaw akhirat sa sumagawa ini wayroon manusia longta ini kabaakan misan hambuok longta simingod kaniya hati niya miutas doon in manusia wala kimahagad atawa simulang uno na bangon yung pakaradyaan doon haon but in siya ini isa-isa niya hadya imbya mga nakahampit sin ilmu yaon bihan manjari adto inyaon longta hangkan wala nakahampit sabab in siya wala nagpasampay baran-baran niya hadyain nagpakay sin ilmu amin napangadji niya harapan niya pabaran niya in manusia wayron ino-ino niya mamaita sin ini hikarayaw ha manusia tinya biya sa pantun biya siya ini hayanat yaon damikyan ini kato amin long niya ang bukusog ng abuyanan manusia dahil ha ilmo piya sampay niya pag-ubos in siya na jolja na doon na yan na amo na mga sila mamayta sing kasabunalan dahil nga Quran iban sunna sa sumagawa baran niya in simusulang baran niya amo hindi makad hapang hindo sin Allahu Ta'ala sinyaon niya kahahatihan ini kasabunalan iban sing kabatalan inyan biya sin mga ini kakahinang sin mga Yahudi iban sin mga Nasrani hangkan na mga Yahudi piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari pa sila buyan halaw man sing gumini in sila halaw na ini siusuknaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in kita riyaak pa kita papagsuknaon kanila yaon damikyan in Nasrani maghinang sin hinang pag-agama bukon laray reng haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tali nila hadya uno-uno in hikasin amad to in hinangon nila na ini katantan makasud siya habiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man katama ilman aljamahu Allahu yawmal qiyamah bilijamin min nar na hisiyo in magtapok sin ilmu hisiyo magtapok sin ilmu pag-agama na in siya ini
lapdusan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat, lapdusan sin narka, sin ini lulubak long tadayng hanarka, halawm sin apinarka jahannam. Hati niya, insya yaon hangbusan sin mga malaikat sin amin hipaglulubak ka mga tao halawm sin narka. Bihan. Nasa biyan, subaytod kita niyo murol atiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, umurol kaniya haamiin ini usulan sin sunnat amuin ini simampay palawman na to. Hati niya, biyadin ka akin na to makadun, amuin doon kita niyo. Magluwas lungsad lang sin magbibisara, doon halawman sin sunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihan labi luwa na tuod, amuin iunahan na kita niyo sin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin wala nila tuod biyutawanan in sunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon han amuin ini singuran nila madtumari bang unuin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan titinggalan nila ingkatan hinang amin wala na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang iwan wala niya kaya pangdaakan. Biya namon na mga pagyanon lang niya hinang bago na hinang bago inyan katantan kalaungan di na to manjari ayo puton hinangon long tapagtuyuan di halawman sin bumi ini. Sarta mga katawtay manguran in kapatut iban mapatot ha mga sila makahati na suway sila maulong ha mga tao amin na yaon ha mga ini nakataytay pakalaungan. Labi lubain sila kaya wajiban magpatumtul bihan. Sabab na nagbayta kato in Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal qila ya Rasulullah bayta ya Abu Hurairah aun himumungan sin hambuok sahabat diak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papagpasampayon pa mga sila nagsisirik. Kila ya Rasulullah addo alal musyrikin, laong sinambok sahaba, ya Rasulullah biya din magpasampay ako madto pa mga sila nagsisirik. Uno yung sabag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. In akin niya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ako lang niya, wala ako naraak, ini manok na, biasim bihayaon jimajato impanok na sinambuok Muslim patay manghud niya Muslim bihan amin manok na intao amin laungta panghati niya kimukugdan siya suknaan niya isabi mga wala kimukugdan gamayan niya o nando kay lurahon niya magbakay-bakay baitaan niya ando yatay manghud wala nakita imamusin hinang tayan. Mahita. Sabab yari kita bibinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hatuhan na to Rabbul Alamin amal di na to manjari tinggalan. Wajib hinukuman niya. Amunain amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amin dia kita pahinang ma'ruf. Pagi anun ma'ruf amunay matarang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala laun sin Quran iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay na to inihipatarang ha manusia. Labi-labi na yung mga sila
miya manaw hatiranan bukon amo, nasubay na to sila ini, ando kailo, tawagon maun paamuin, pagtawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nasa to, pagka si Magda inhambuok, unuyaw na Rasulullah, diak siya madto papagpasampayon pa mga musyrik, doon han, inagi niya, bihan, akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inakulaw niya, diak sin Allah ta'ala, bukon manok na, bukon mamungmung, bukon manggura-gura, bukon magpasampay sin kangian sinabok manusia paro kaing manusia. Gamayan inyaon nando kailo tawangon bihan sabab insayaon nakabatok na paraan bukon among. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Inakulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akakusin Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Nagdara sin rahmat pakatan alam. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito siya magtauha atay niya sin ini kakahinang sin mga kampong niya kaniya misan pa inji mato kaniya nabulaw siya ring halawm si Makkah nakapaghijra siya pa Madina inyad tumasimasira siya nangangayo kailo kaampunan pa Allahu Ta'ala mga sila amin kampung niya inagi niya ampun na sila ya Allah kana naghinang sila sinhinang wala nila kiingatan hati niya wala nila natayma bat bang natayma sintaw na kiingatan niya sininyaw ni karayaw kaniya na pagkawala niya kiingatan na inyan to katantaan suway na to yadto patumtumon im mga sila nabihan Nabiya sin pagpatumtum sin kita ini, amin programa na to ini, wala sa ini napindaray nga panagnaan tatimagna, in nakaunayad to, hari pa kita tumagna, baytaan tawagon tay manusia katan, hapag tawag nidaul Islam, panawag-tawag daing haagama Islam, nidaal iman, wal hub, wal ikha, wal hurriya. Panawag-tawag daing haagama Islam. Panawag-tawag maun papagkasilasa. Panawag-tawag maun papagtaymangod. Iban panawag-tawag maun pakamahardikaan. Amin mamahardika kita daing halawman sinarka la'natullah alay. Amin mamahardika kita hati niya. Amon niya apasta sinambuk pahambuk. Intaw makahati subay siya magpatumtum hataw. Wala nakahati sin kasabunalan sin karukalan sin Allahu Ta'ala. Subay amon tinurulon na to mga katawtay manghura na agama Islam. Ini programa tayo ni yadto in maksud na to kailo manawag-tawag labay ring haamin pagkasilasa, iwan pag, tay manghud, iwan sin, amuyin, hasupaya ando kailo sa masibo kita niyo makarawhat sing kasanangan, daing hatuhan na to, Rabbul Alamin. Bihan, naim mga ini, patumtum mga sila, amin yaon nakasagnatin, mga kaibanan hinang nila maun pa amin nilang bago bihan na amuin sambil nakabisara sila nakaiyan sila hapangatod nila sinhinang nila marayaw na inyan katantan bang muhipag marayaw inhinang wala piyang daakan sinallahu Ta'ala labi-labi na aming kahinapusan sinamin hadis nasabot na tuyad to amuin in Allahu Ta'ala wala na kita ini diaak bihan wala day sab kita liyang inyaon katan bukon na lamod pagtuyuan na to hinangon nabang siya rimihil dunhan karayawan ha mga yan laong sin ini mga sila labi impanghati rin kato taniyo na laong niya pakadjaamaan na Muhammadan khana risala
Biya siya sin imyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hayan at sinda akan sintuhan kaniya. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam intuyo niya kailo magpasampay sinaga mahabihad to in siya amoy in di na siya agon makatahan sin biya kakahinang sin kampung niya roon na Makkah. Amin kakadto niya pataip kailo dia aksim mga tao amin balkanan doon ha wala taip im mga bata-bata iban sin mga ini umano siya kabus dia aktia patilo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil in Rasul nalapat launtasin pali day nga pagtilo sin bato iban sin bukol bihan namin tulim pamaranan niya, doon hayan sa sumagawa masirain Rasul sallallahu alaihi wasallam mangayo kaampunan pa Allahu Ta'ala kanila, karena naghinang sila sinhinang di nila kaingatan. Naamo yan to. Asabab yan, nari na to yan to, long taman jari kuntarahon sila, sababin pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na intuhan na to Rabbul Alamin, subay kita dumugal doon hakarugalan sin Allahu Ta'ala iban doon kita niyo lumulong haamin kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya din ang pagulong kakaulungan sin Allahu Ta'ala amo na yung mga sila ini di maglulupas sin waktu nila doon miyumurol haamin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iurol nila magtumari bang biya dining kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabab yan asal-asal da malasa maulong in Allahu Ta'ala haipon niya dugang mangdugang in siya tiyatakamahan pa sin Allahu Ta'ala sin kasiyaman tagsiyam lasaiban ulong dito haadlaw gana-gana karena in lasaiban sin ulong sin Allahu Ta'ala yan yari siyabod palaw man sing gumi ini hambuok daring hanggatos piagsauhan na singkatan maklukat lamod na ingkitan niyo kahayop-hayupan iwan singkatan halaw man sin gumi iwan sin langit inyan katantan na sabab yato in pagdugal sin Allah subhanahu wa ta'ala in karugalan sin Allah ta'ala amo rin hinang sinipon nakasato harap kaniya masira siya malasa haipon niya. Bihan, ba't bang siya bukon malasa na rin na siya magpararasul? Iban bang siya longta di nirihilan kapatot yung mga mano siya magpising ginawaran niya? Manjarian mahinang hinangon na hadya sin Allah Ta'ala hambuk na sadya, sulga na hadya ninangon, di na maghinang narka. Sa inyan, piya pagpiim mano siya banguning kabayaan niya. Bihan, sarta biya bayta doon, inhinang hikasod surga biya ini, inhinang hikasod narka biya ini raisab. Naintaw taga-akal kailo, di lawang himinang sinamin hikasod niya narka. Tumangkis to diyan, yung mga tao taga-akal. Intaw taga-akal mo na imbar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nasabay kita simingod ang mga sila amin taga-aktal, doon kita niyo nga amin pag-iman, mahugot pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa-out-out, nagdarakang kato, nagdaak kato taniyo, daran, biyaitaan kita niyo, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, baguhan niyo yung pag-iman niyo. Ay lang si mga sahabat kaya Rasulullah, kay pano jaddidu imanan na. Biyading kahina mo, magbagusin pag-iman na mo. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo yung pag-iman niyo sin kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimatut tauhid, tunggalon na to in Allahu Ta'ala pagtag-ipunan. Tunggalon na to indaakan niya doon nakabayaan niya, karidaan niya.
Tunggalon na to, impyang langan niya, doon hakalisuan niya amin tangkisan na to. Bihan, nabang kita niyo dumugal, ayaw kita niyo dumugal, haamuin, naghinang sing kasatuan, sa dumugal kita niyo sin hinang kasatuan na hinang niya. Ayaw lapayon inbaran niya. Sabab di na to mapakay in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, wa in lam yastati fa bilisani, wa in lam yastati fa biqalbi, dzalika adhaful iman. Isiyo makakita daing kanyo naghihinang sinhinang piyang mungkir sin Allahu Ta'ala. Hati niya sulang hasara sin Tuhan Rabbul Alamin, sulang hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadi. Pindahin niyo sin lima niyo. Bihan yan. Hati niya bang kakausan mo, pindahon sa roon doon na supaya rin mapinsana intay mangun mo, pindahan mo sa roon doon. Nabang mo rin kakausan, pabilisani. Misan da kuman kau, tumawag ka niya, yatay mangud, lakso na kau rin hatasim building yan. Di da maunoy mabali, ayaw masunog. Bihan, inyad to, karena di na kau makaragmad to pataas yung building na sunog na tumabang kaniya, ulakan mo na hadya hindi hawawa, hasupaya siya di masunog, mga kataw tayo manghura na agama Islam. Nabang yan to rin mo nakakausan, sambiling yan to, masipaaw nakapin hikatu, amo na pabikalbi, amin manghindua arakuman kita kaniya, pa Allahu subhanahu wa ta'ala wang man siya, minsan siya abutan sin, manahot doon hawak to jimato kaniya na ando kay lubang man siya halawang kampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala pialalabi niya, inulong niya, haipon niya, raing sindukal niya. Asabab yan, doon kita niyo habihad to indahanan sin Allah ta'ala, ayaw kita dumugal hatay manghudta na laong na raing hatiranan sin agama, gamayan kadtoon ta sila bagay-bagayon, hasupaya sila makabalik paamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. But bihad to in papanaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabihad to raisab in panawag-tawag tara indiha ini program ta ini, balikan ko in kabtangan, ipagkabtang namo da indiha waktu ini waktu na to nagtagna, mura kuman nabugto na sin wayroon na TV na to, bihan karna inyad to dinahon kakausan lang ta ito kayad, ta sumagawa kalu-kalu pa insyaallah sa lukay buhi, masi-masi pa imbigi pangatayan sing kita rimaraot, habang mayan kalu-kalu hasusungon makawaak na kita, biyasin namin liabayan ted insyaallah ta'ala. Na amuyad to ini panawag-tawag, Nidaul Islam. Nidaul Islam, barnamijun yaumi. Hati niya barnamij adlaw-adlaw, biya simbihaon. Nidaal iman, wal hub, wal ikha, wal hurriya. Manawag-tawag papag-iman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kataw tayo manguran, manawag-tawag, pa pagkasilasa, kaantara si magtaw tayo mangud, iban manawag-tawag, papagtay manghud, haagama Islam, biya sin pagtay manghud sin muhajirin, iban sin ansar, bihan, na amuyad tuin, kagunahan sin magtay manghud, haagama Islam, bukon magtuna, inyaon nagmamaasiat na tumangkis kita ring haamin ini yadto sampay mamisarahan pa kita kanila, sinyari biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di marista aun pag-iman sinamuk daing kanyo sahingga lumasa siya hatay manghud niya biya sinlasa niya hagin hawabaran niya. Nabang kita malasa hatay manghud ta, subay ta siya di bunsakon kaigo, subay ta siya tabangon, subay ta siya hawason daing haamin kaliruan niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, diin na ingao siril kato sinallahu ta'ala, nasulayan na to yad to hinangun. Kaya na inyad to, sarayaw-rayaw amal, bistahun kato tanyusin, ini Allahu subhanahu wa ta'ala. Ampa mga mamungmung kita, in Rasulullah, wala siya riak mamungmung. Ampa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pamungmung ini la'nat tingnan niya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha kharajatil la'natu min fiyi sahibiha nadarat fa in wujidat maslakan fil ladhi wujjihat ilay wa illa adat ila alladhi kharajat minhu. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila lang niya makakuha in laknat daing hasimod sin tagsimod na doon hay ini maglawag illa na tiyadto. Maglawag illa na tiyadto. Sin amin tagdapukan niya. Narang niya kawatukan. Indahan, madtupa amuin naguno yaon. Amin siyuk naan yaon. Atawalya na tiyaon. Na inyadto. Ini hati niya. Na siya intagdapo. Kugdanan siya. Nawang siya rin kugdanan doon hayan kay na tiyo na hadya siya tao mangi imbukon wayron kasabunalan niya na launsin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbing inla na tiyadto maglawag sintagdapo kaniya, sumakat pataas langit, di pakabanon si malaikat ilanat pataas langit, hihapaan, maglirutan halaw man sing gumiini, sampay bang wayroon kabaakan niya, magbing madtupasimod giwaan, nang kan na mangito di magpanglanat. Mangito din manuna-nuna kau ha, tay manghud mo, bihansin, ini tunaon mo sin wala mo kaya sakupan, minsan mo pa kaya sakupan, inyad to, diaak pa kita sin agama. Man satara musliman, satara Allahu lahu, fid dunya wal akhirah. Isiyo-siyo, in manampani. Kita kau yan. Manampani hamuk tay mangud niya. Daing haamin kaaywan di matukan niya, natampanan siya sin Allahu Ta'ala rin di hadunya ini sampai padlaw akhirat. Amin di siya laungta makananam simbiasin mga jimatuha amin kikita niya kasakupan niya. Bihan yan mga katautay manguran agama Islam. At sabab yan, na sumay na to ayaran in ginawaran na to, balikan ko in parkala sin kita amin kaya pag-amanatan sin Allahu Ta'ala sin ilmu piyagtuyuan taingat wajib in hukuman doon kato sin amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar na bangkaw nagdara sin dugal patay manghudmuri kaw makapasampay bangkaw ri makapasampay ri kaw makapakarayawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan. Suway na to yan to hati huntod marayaw. Nasawab yan to, in kita, maun kita lumamod, palauman nila. Karena inyaon, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas
wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. In sa laggo-laggo, biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa laggo-laggo, karayawan, tutungbasan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amin manusia, lumamugay siya, ha amin kalubukan sin manusia, sa magsabar siya sin uno-uno na masakit, niya dunguhon, dun hayan, bukon siya amuin, ini manglanat bihan na sin biyeta takain na to sa sumagawa magsabar siya doon kana biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in masabar amin dumungog sin katantan laknat tatawa uno-uno na pakaradyaan amin bukon marayaw long tatay maon sinambok Muslim panginhawabaran niya iwan patay banghud niya na inyad tumagsabar na hadya siya inyad tuhiril kanya sinallahu ta'ala in tutong basan sa laggo-laggo na labi lang niya intong bas sa mga sila amin yad to nagsumad ya iban si Mano siya sa masabar dumungog si mga sa tulaat amoy in bukon marayaw gumawa ding hasimod sintiap-tiap Mano siya labi rin sinamin mga sila magoy mig ding hatumpukan si Mano siya doon bihan sa di makasabar sinamuin ini kaptangan bukon marayaw bihan yan. Adapon inyad to bihan na sinakita kaina na bangaon dapat kakausan mo amin hawaso ng tay manghud mo ring haka ini saan maun pagkabuntulan na hinangon mo bihan. Bang di kaptangan marayaw dahon mo siya magbisara-bisara na bang di siya pa mamasira siya madukal kay mo, di niya matay ma, na inya to pa ngayon mo pa siya dua bang man siya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nahipo na kita sing karayawan bang di ato mahinang ta. Na mo yadto insarayaw-rayaw mapatot na to batukon insyaAllah ta'ala. Doon na hadya ini patubtubon na to impangadyan. Mangumbaid na ako kanyo katan na waktu ini. Aqulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.